Brojni predmeti koji su izloženi ovde svedoče o jednom organizovanom, dobro organizovanom pristupu mladim ljudima koji su najviše iz svog nekog poleta radili na izgradnji države. To je prosto jedan fenomen tadašnje države, Jugoslavije, radne akcije, takve kakve su postojale kod nas nikada i nigde, u toj meri, u tom intenzitetu i toliko dugo godina. Znači od 45. pa sve do 90. godine u kontinuitetu, sa različitim brojem brigada, na različitim mestima, ali zaista trajalo, znači u bukvalnom smislu, eto, 50 i više godina. Moći će da vide i sve ono što nisu mogli u zadnjih 50 godina, jer u zadnjih 50 godina ovakva jedna tematska izložba nije rađena. Spremnost tih ljudi da svojom ličnom žrtvom doprinesu, dođu da daju rezultate i premaše te rezultate. Opet, te prve radne akcije su se radile, tako reći, bez alata, bez mehanizacije. Gradili su prugu od 282 km za 10 meseci golim rukama. Mislim da je to više nego jedan veliki podvig i mislim da se tih ljudi treba sećati, o njima pričati. Mogli bi uzor da nam budu svakako, ali prosto njihova angažovanja su nešto što su nas pokrenula da napravimo izložbu i da o njima pričamo. Svega se sećam. Pa sećam se tog entuzijazma mladih kad su na radilištu, a isto takav entuzijazam je vladao kad su u naselju, kad se druže, društvene aktivnosti bile su zastupljene, edukacija svega i svih elemenata života, radost, ljubav, pre svega ljubav prema domovini, ljubav prema ljudima, ljubav svih sa svima.